झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव झिगु नखजख झिगु जात्रा झिगु तजिलजी झिगु परम्परा जजलपा भिसनिल थौ नेपाल सम्बत छिन्छसाउ पिछाद थिलाथो द्वादशीय दि इन्डिजिनस टेलिभिजन सयचना दिपी सकल हने बहपि भाजु मेजु पिन्त जी थो जिगु एसएमएस ज्याजोया ज्याजो न्याकामी निटु दङ्गोल्या पाखे हाकन छक जजलपा लस्कुस नाप हनबना देचना जना जिगु एसएमएस ज्याजो वापति क शनिवा शनिलय खुताती ताइले निसे नेता ताइले त कवैगु ज्याजो ख अथे हेथो ज्याजो या रिपितेलिकास छिपिन्छ आइतबा सुथसिया नेता ती ताइले सयदी फैरासा निनेसिया झिनिता ताइले न सयदी फै थो ज्याजोले नेवा भा संस्कृति तजिलजी नखचख इतिहास नापौ वादुने लागु छुन विशेष दिया बारे जानकारी बिगु जी अथे हे छिपिन्छ हे छया हे दिगु एसएमएस ना प छिपिन्छ हे इना पेना दिगु नेवा म्युजिक भिडियो न किनेगु जी उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु smsnepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकन छक 9741736906 थौ यथो ज्याजोले थौवा दुने लागु विशेष ज्याजो हो थिथि बुखाया बारे खाला बलायागु जी अथे हे नुगु पुलांगुन हे पुसे चोंगु वो बाबा लागु नेवा म्युजिक भिडियो केना छिपिन्दैन हे बुकेगुला दहेदनी आया लागि मिगा उख्न तिनी रिलिज जुगु मेजु चन्दिका बडे जुया सदुगु लुमनावला धयागु मे छिपिन्द केना चना सयदिसन थतस्का हे ने पुसे चोंगु नुगु मे तस काहे बालासी चंगु नुगु मेधुंगा हाकन छकलस कुस्तु छिपिन्सा सयजना दिगुदु वज्र क्रिएसन प्रालियन हेबया नेवालय दु नेवैगु ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो थो ज्याजो वापति क शनिवा शनिलय खुताती ताइले निसेन हेत ताइले तक वैगु ज्याजो ख अथे हे थो ज्याजोले छिपिन्सा छिपिनिगु सुन थाथिति पासा बिनिगु भिजा इही पाद नापौ बुद्धि लागु दुसा वेकपिन्त भि उसाय कामना यासे भिन्टुना देछना दिफै अथे वेकपिन्त हे यगु नेवा म्युजिक भिडियो न देछना दिफै उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु smsnepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकन छक 9741736906 दे दस येया पुनि खुनु जीविद्वय रूपे जात्रा याना वयचोपी मध्ये श्री गणेश व श्री भैरव्य हिले ज्याजो कोचागुदु पेदन्त्या दुम रोदिन साके श्री गणेश रूपे धासा सोड दुम कन्सर्व साके श्री भैरव्य रूपे प्रतिष्ठान यागुद ख थो बुखदुंगा पाजुगुदु थो ज्याजोया दक्ष मध्ये हापांगु मेसेज बोनिगु पाके वनिगु से वेकदी रुबिना सिंह सुवाल गोल्फुतार निसे वेकला दैदिगुदु जजलपा वंगु बुद्धबा खुनु जीबी पासा निमिसा श्रेष्ठया बर्थडे लागुली बुदिया लास्ता यको भिन्दुना दैदिगुदु अथे हे मेरी क्रिसमस स्टे वाम न दैदिगुदु जिगु एसएमएस टीम पाखेन निमिसा श्रेष्ठ जिया त बुदिया लास्ता यको भिन्दुना अथे हे वेकला आवेगु मे सकल नेपामी पिन्त देछना चना दैदिगुदु अथे मेगु एसएमएस छया हया दिमदु माधव श्रेष्ठ ज्यू असन पाखे वेकलन धैदिगुदु जोजलपा नमस्ते भिसानिल माधव ज्यू यातन जिगु पाखे जोजलपा नमस्ते नाप भिसानिल वेकया मेसेज दु थौया शुभ दिन खुनु जिमी पासा नाप जिमीमा मैया श्रेष्ठ या जन्मनि लागुली बुदिया लस्ता यको भिन्तुना धैदिगुदु अथे हे वेकला मुसु निला धयगु मे रुपेन श्रेष्ठ जिउना हाला दिगु वेकया सकल पासा पिन्त देछना जना धगा दैदिगुदु अथे हे मेगु एसएमएस बोगुदु कवि श्रेष्ठ ज्यू पाखे मंगल बजार
वेकला धैदिगुदु जोजलपा जिमी पासा रबिना श्रेष्ठ या बुद्धि लागुली बुद्धि या लस्ताई योको भिन्दुना धैदिगुदु सकल नेपामी पिन्त मेरी क्रिसमस नाप ह्याप्पी न्यू इयर ढका धैदिगुदु योको सुबादु रुबिना सिंह नाप माधव श्रेष्ठ व कवि श्रेष्ठ जिया त आथास पाजुगुदु माधव श्रेष्ठ जिउन इना पेना दिगु मुसु निला थयगु मे तस्का हे बाला गुमे रुपेन श्रेष्ठ जिउन हाला दिगु सयादि सन्थनि पुसी चंगुमे झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्यया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला तस्का हेन हे बुसे चंगु मुसु निला धयगु मेरुङका हाकना छका लस्कुस्तु छिपिन्छ सयजना दिगुदु इन्डिजिनस टेलिभिजन पाखे वैगु जिगु एसएमएस ज्याजो वंगु सोमबा अर्थात नेपाल सम्बत अनुसार थिलाथो सप्तमी खुनु निसे नेगा जात्रा अर्थात बखु मड जात्रा सुरु जुगुदु नेगा अन्तर्गत सोनी गया दक्षिण भेग्या वरपर यागु नेगु गा नैकाप सतुङ्ग लोहकोट तीनथान मछेगा तथा किपुया अष्टमात्रिका द्वय ख जात्रा जुइगु ख कोभिड महामारी थौ तकन कम जुगुदले ठुकिया दै हेलचाक्राई मयसे थिथि कथा सावधानी अपने याना थ जात्रा हना दिधायागु भलासकासे आहकन पाजुगुदु छिप्पिनिगु मतिनायलु कथा वगु एसएमएस बनिगु पाख्यु बनिगु अथे हे एसएमएस छया हया दि मदु वेकदि राहुल खुशी बुपाके वेकला थैदिगुदु जोजलपा जिमी तस्का हे मिले जुम पासा मेरी श्रेष्ठ जुया मिगा जन्मनी लागुली जन्मनी या लस्ताई योको भिन्तिना थैदिगुदु अथे हे वेकला न्यागुसा मे वेकया पासा मेरी श्रेष्ठ नाप सकल छेज पिन्द देछना जना थैदिगुदु अथे हे मेमा एसएमएस छया हया मदु रुकेश साक्य दिमेलो पाखे वेकला धैदिगुदु जोजलपा जिमी सकल छेजया निरोगी कामनाई नाप सकल पास पिन्त लुमन्ती देछना चोसे आवेगुमे सकल छेज नाप सकल पास पिन्त देछना चना धका धैदिगुदु अथे गंगा देवी श्रेष्ठ खोप पाखे वेकला आजिया चोंगुन हेगा जात्राया लस्ता सकल नेपामी पिन्त भिन्दुना देछना जना नाप जिमी पासा रश्मि साके यथौ जन्मनी लागुली बुदिया लस्ता योको भिन्दुना धका धैदिगुदु वेकला चाहिँ मय जित धयागुमे दिपेन्द्र बज्राचार्य वो बबिता बज्राचार्य जुना हालदिगु मे इना पेना जना धैदिगुदु योको सुबादु राहुल रुकेश साक्य नाप गंगा देवी जुया त थाजागु मेसेज त हाकना छया हया दि धयागु भलासा कासे आथास पाजुगुदु गंगा देवी जुना इना पेना दिगु मय जिता धयागु मे थो मेधासा दिपेन्द्र बज्राचार्य नाप बबिता बज्राचार्य जुना हालदिगु ख सय तस्का हे बालासी चंगु मेथुङका हाकना चकलास कुस्तु छिपिन्सा सयजना दिगुदु इन्डिजिनस टेलिभिजन पाखे बजर क्रिएसन प्रालियन हेबया नेवालय दुने वैगु ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो आधा छ पाजुगुदु सुरेन्द्र राज श्रेष्ठ जुन मेल पाखे जानकारी बिगु कथन छया है दिगु मेसेज बनिगु वेकला चाकुया बारे जानकारी बिया दिगुदु वेकया मेसेज थु कथन दु चाकु चिकुला खुनु नै गुनासा जोल मध्ये छगु ख खोपया धौ खोकनाया चिकन धाधे तो खाया चाकु तस्का हे लोकौहा तुख अर्थात उखुबारी धाइगु लिपा टोखा नाम प्रख्यात जुगु ख वेकया थो जानकारी बनेगला दहेदनी आहकना पाजुगुदु एसएमएस बनिगु पाखे वनेगु
एसएमएस बनेको कथा प्रानिसा महर्जन लुबु पाखेदु वेकलन थैदिगुदु जजलप्पा जिमी केहि जेनिसा दुलाधरिया थौ बुदी लागुली बुदिया लास्ताय यको भिन्तना ह्याप्पी 20th बर्थडे एग्जाम बालक बियादी सन्थका थैदिगुदु अथे वेकलन आ यमरी पुनी वेत्यंगुली थिला पुनी खुनु धयगु मे नवीन महर्जन जुन हालादिगु सकल पासपिन स्पेशली के वेकया के मेजुया त देछना जना थका दैदिगुदु अथे किम दोलपाखे मनिता व्यञ्जन कार्दी वेकलन थैदिगुदु जजलपा नमस्ते जिमी पासा सुमन कपाली नुगु पसा कादिगुली यको भिन्दुना यको प्रगतिया कामना याना जना थका दैदिगुदु अथे बखुन्दोल पाखे रमेश जोशी अमात्यदी वेकलन थैदिगुदु जजलपा जिमी ताता नाप अबुया बुदी लागुली बुदिया लास्ता यको भिन्दुना नाप यमरी पुनिया अग्रिम भिन्दुना देछाना जना थका थैदिगुदु आवै गुमे वेकलन सकल नेपामी पिन्त देछाना जना थका थैदिगुदु यको सुवादु प्रानिसा महर्जन मनिता व्यञ्जनकार नाप रमेश जोशी अमात्य जुयत आधा छ पाजु गुद्दु यमरी पुनी वेत्यंगुली ठे झोले थिला पुनी खुनु धयगु नवीन महर्जन जुन हालादिगु थोमे नेनेगु सयदिस थये पुसे चंगु बालासे चंगु मे जीवु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला Tutaska he balasi jungu midunga hakana chakalas kasdu chipin sasaya jana digudu indigenous television pakhe नेपाल भाषा ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो थौदा छ थ ज्याजोले सुरेन्द्र राज श्रेष्ठ जिउन मेसेज कथा जानकारी छया है दिगुदु वेकाय जानकारी बोना जनागु जुल जानकारी बोनी गुझले वेकला चै दिगुदु विक्रम संवत 519 साल अर्थात 80 वर्ष न्य लिच्छिबी कालन निसे प्राचीन था टोखा चाकु देगेगु याना वया चंगुदु विशेष याना चाकु यमरी पुनी वो ख्या चाकु सलु खुनु भक्वाकेगु नीति नेगुयै चाकु साख वो टुया झोल दागा मात्र अनुसार या किसमिस तया दाकेगु यै यको सुवादु सुरेन्द्र राज श्रेष्ठ जिया त थजगु बालासी चंगु जानकारी छया है दिल छिपिन सन थजगु हे जानकारी छया है दिफै अथे हे छिपिन त थजाजो गथेताल झिनापो सपुतय दिस जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु smsnepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकन सका 9741736906 हौंदा हसा धज्या जोया इफी दुंकु गुदु मेगुवाले हाकन वेगु बचा तयचना छिपिनिगु प्रत्येक दिन फिजिमा मंगलजीमा धागा कामना याना चना अथे जिगु संस्कृति तजिला जिया त मतिना याना दिस साकसित सेनिकनेत तिवा बिया दिस थुलिधा चाहिँ थौया त बा सुबा जेमा भा तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला